Kawan game na pala. Manalo si Kulot. Panalo si Kulot? Wow, sana all Kulot panalo. Labas, pag dyan si Pride, labas. Ito ang galawin. Yan, susi na dribble. Yan mga American design dito. Mga audience. Mga audience guys. Yan si Bong. Tay, napatay yung ilaw. Napatay yung ilaw. Lolo kayo ah. Yung ilaw napatay. Natigil ang laro guys. Napatay ang ilaw. Oh my God! Wow! Yan, dito sa Bunakla, sa Qatar, natigil ang ilaw. Natigil ang laro. Wala na. Ito din ng mga audience. Pinatay sa taas yan. Pinatay yata yung sa taas. Hindi yata nagbabayad. Yan guys, natigil ang laro ngayon kasi napatay ang ilaw. Baka nagalaw. Yun, ikaw na lang Jun. Akitin mo na, akitin na para umilaw. Sana all. Yan mga ibang lahi dumadaan. Yan ang ilaw guys. So, yung nag-iisang ilaw, yan ang ilaw namin. Napatay pa. Walang diferensya yan. Yan guys, natuloy ang laro nila. Umilaw na ngayon. Shoot mo lang dito. Siyento rito eh. Pa, kabila. Wala ako ron. Hindi ko nakita. Putang ina. Malam. Kala ko si Marlo. Good shot. Yan ang Kulot oh. Hello guys. Hello guys, ayan Kulot. So, dito sa American Design. Nahuli. Yan, yan. Yan, yan. Shout out. Sabayan, shout out. Shout out si Dave. Shout out, amigo. Magaling mga basketball sa Mexico. Sa bayan din. Tapos sasakyan, sasakyan. Si ano, si Bong. Hindi na naglaro si Bong. Tinamad na. Ang kaibigan ko. Paano masabi? Tinamad na din, no? Oh, tinamad na. Oh, hello. Oh, what that? Good? Oh, holy. What, my friend? Holy Baba, ha? Get. Ay, Good shot, 3 points. Good shot. Side, side. Hey, side. Oh, Putin real, class. Hey, side. Basketball side, side. Gitna. Good. How much?
100. Okay, you know man. Other people, daily life. 100. No money. Me only 15 real, 10 real, kachara. Yes. Only 15 real, kachara, and 10 real. Yes. Me see the ball, no money 100. Other people, good shoes. Arjal keep Arjal. Arjal. Hey, side by my friend. Give Arjal give. Aywa. Arjal balak. 5 real lang. Bago pa, mas bago pa doon. Binabang ko. Sasakyan. Oo. Yung Adidas na klase. Yan guys, si Atula. Atula for American design. Atula. American design for Nagkataon may pera ako, mabibili doon. Pero hindi sa daan, 50. Oh. Nike. Nike ba yun? Oo. Ang laki naman eh. Nakita mo na malaki kasi pang basketball ha. Pang basketball ba yun? Oo, pang basketball. Check. Check. Woo! Pang kulay pero malaki sa'yo. Check. Nike, hindi mo nakita, eh. Yan mga player guys. Yung may dayo dito. Yan sa kaibigan no. Just so yan eh, hindi just do it. Puta nga, sandaan. Sabi nga, Nike. Puta nga, hindi naging just do it, just so eh. Sasakyan. Puta na. Kala ko Nike, just do it. Puta na, just so pala. Just so. Sapa. Ewa, bulay kami bulay. Sandaan. Just so. Side. Sa Kapatoy. Sinsya na kayo guys kasi highway kami naglaro ng basketball kasi walang lugar. Just so pala din. Dito kami sa highway naglaro ng basket. O, minsan lang dumadaan. Just do it. Mahaba na, 47. Turia lang sa katsara. Aywa. Paul. Side pare, side. Side. Pare, original Yun. Kuha. 3 points.
Yun. Kaya dinala yung Jack Soso. Kaya mo siya, 100, ha? 5 real, 10 real, 6 real, kachara. Iti. Wala pa. Yun. May sasakyan. Huli din. Yun, shoot. Yun, no? Ayun. Wow. Yun. May sasakyan. May nakaban, ha? Try mo.